February ni som pakhat kumsang ni som ni panga hania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk thau achau Israel le Palestine Hamas hoten kara boinakal chome ka Muslim le Arab world te Hamas hoten Israel hanjum tol tola Israel do dal turin hanin tel khom ka Israel hi handauron thutang ti po lauthonom din muna hading mek bok ane hetianga boina in mun chautak mek awang hian US President Donald Trump chu atrong rum talhemaya Palestine firfiak polten inrem na thuthlung chungchanga harsat na hansiama wangin President Donald Trump chuan tunkar Inrinni chun dar som panhi hian Hamas hoin han mikhren zongjong te azawaya hanron chuazalen vek lawani chuan kalau soito trin Hamas hotana hrem narap thak hrem munang mai chu apok chuak ngai dona US hian Gaza Strip hi kanop na hnuaya kanda donani tin aswainon lebok The Times of Israel chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po US President Donald Trump nen hanin biak nuwa Israel halokir le nuwa akhau thar hleni hanti Benjamin Netanyahu hian Hamas hotene na inrem na ngetlo tak mai hian engchen nge hao don ti khriatani lawa inrem na kong zochun zom zel tur hian hun reizo kanma mo mai thaini hati Lebanese media nahar natin report an pek dan chuan tuna hian Israel le Hamas inka haina thuthlung hi a face ni na kalpui tran ha hun toa ruam han lokang chuan February ni thumatang khan face through hi kalpui tran tura ruam han hania mase face ni na kalpui dan tura mikhren zongjong te Hamas ten han chuazalen vek turania Israel sipaiten Gaza han chuasan vek turani ti ani boka mase chuta chuan mason na haumte chiam lawa in biak na lama po Israel le Hamas te hian mason na chete chau hanaya Israel sipaita chuan tun pathian nia khan inrem na thuthlung zomin netzarim corridor atanga in nu do na han kalpuya mase he inrem na ceasefire and hostage deal atho ni na kalpui tran tur hian in biak na nei mekania Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Khatara in biak rem na thoktu mediator te hatira Mase official niam tak tak te po anjinga hian teltir ve hanita ka wangin hei hi Hamas hoten handulawa chuwang chuan hein biak na hian mason na le ra tha hathen don lawani tin naharnat hian han report ani tichon Fox News in report an pek chun zom dan chuan Hamas thupuang tu chuan Israel hian in ka haina thuthlung ha bo chiani tin apua Gaza Stripa an mikhren mek te chuatir tura ruam man na le inrem na thuthlunganga chuazalen tur ta chu ti khotlai hani donani ti aron puangjui veta chat mai boka Hamas thupuang tu obu beita hian hasoi jaldan chuan cholkar thum kalta chung khan Hamas roitu ta chuan kan melma te danbo chet na le inrem na anga hanti tur hanlen len lote uluk takin hanvil ranga mase Israel chuan thil tam tak inrem na thuthlunganga hanti tur len chualo anneya Palestine raltlan mipui te Gaza Strip marlam panga hroikir le phalsak ani huntur po sonania Gaza mun frangranga direct selling hanti bom manga in be na Israel chuan hakal puijau jau boka silai manga in kana po mun thren khata hachuk boka Palestine mipui te chom dolna tur thilji frangrang ta chu inrem na angin Gaza chunga lu hanram tilo boka masa hetianga Israelin inrem na thuthlung ha bo chachung hian Hamas chuan kanti tur kanhlen chuak vekani hati Israel thlopna thatak petu Donald Trump chuan hei hi athin rim chan bulpui bernin hakriata firfiak polta hian Israel ti tur hanhril turani lawa Israelin dana zom le zom lo soithai din huna po handing lawani hati mase Hamas thupuang tu hian thuchua ronsiam non lein Zionist ho kankhren kankolmek ta chu February ni sompanga tunkar jertop ni hi chuahun tura hriat tirna kan don hania Mase kan sipai zongjong tanhena hei hi kan hriat tirna thar kan pek le malo chuan mitang kan khren te tuma chua zalen hani to don lova ti felngai thil tam tak awama chungjinga chuan Israel hian zangna domna compensation hapek malo chuan mitang chua hun tur hi son hlat ani zel donani hati tichon Israel thuai main US President Donald Trump thusoi hi khovel media ten hangai ven hani zuita Donald Trump chuan Gaza nei chungchang hi kathutluk na hania Gaza tin tharle na kanzo fel huna Middle East ram frangrang tenhena
Gaza hi section trang-tranga trenin semsom vek ani mai thaya ani lo vek poin kan thunun na hnuaya midangin hanen kol mai thai boka engpo ni se Hamas sote Gaza ron kirle thai to lo na tura dan be chu kathil tum ania US chuan anei tu ni na kan na yanga Hamas sote anon kirle ngai to lowang ti chuan he mun Gaza hi demolition site chenarap thak tak thenam hunania ti chuan hriat tirna danglom chu helai hmuna hian chenarap thak jok a thengle donani hati ti chuan Fox News in report an pek zui dan chuan Israel le Hamas te hian karuk chungjat mai in ka haina hanlo nei towa hemi chung hian Hamas sote chuan October ni sari kumsang ni somni pathuma an bei pui thak na han man mi somthum pathum ta chu chua zalen han tiama hei hi Palestine mitang sang ni vel thlengna turata na han ti ania ale lam Israel le Hamas hian chua tura hanin tiam zat te han ra chua lo ve ve a Hamas lamin han mi khren somni le pakhat an chua towa Palestine mitang Israelin zasari somthum vel ha chua to boka ti chuan tun kar zirtop ni a hian Palestine mitang zatam takte thlengna turin Hamas sote chuan an mi khren jingami mi pathum chua zalen turin ruam man ania mase Hamas te hian Israel chu dan bo chhe puin zirtop nia mitangin thlengton na tur hi kalpui chun jom lawa ti khotlai ri ani donani ti an pon ta ka wang hian Nizan Khan Israel Defense Minister Israel kat chuan hadem thu hasai chok ngala Hamas in Israel mi hanman te chuatir lo tura hetianga ti khotlai na tur thu han puan hi inrem na kan nei hostage release deal le ceasefire deal bo chena lang sar takania IDF ta chu Gaza thil thleng thayeng kim te rang taka machon ngal thai turin inral ring tura hriat tir hania inral ring tur satya anilowa highest levela da turin IDF ta hi hriat tir an nei hati Israel mi puite ven himna tura Israel air defense system tele IDF noya ground operation nei thai jongjong te po ven himna chi chak turin hriat tir an nia chople chila chachok ngal thai turin hriat tirna kapetoni hatibok Israel le Hamas ho inkar boruak achhe thar hlea inrem na thuthlung han siam tira kanron report khan mitam tak mithiam tangai dana chuan stage 2 hi ankal puitlang handring lawani kha ti chuan tuna hian stage 1 a po harsat na hantok tameka ti chuan US President Donald Trump chuan he thil thleng hi hadu lo zia ron soinon lein Hamas ho te hian chuan lam siam lam ni lawin an zawain an mi khren zongjong te hanron chua zalen hatrula Inrinni chun dar som pania hian hanron chua zalen vek lawani chuan Israel le Hamas in ka haina thuthlung le mitang in thengton na thuthlung chu ti to pani dona ti chuan Hamas firfiak ho hremna rap thak le aman an pek na rap thak tak mai chu Gaza hian ha thlengzui donani hati ti chuan President Donald Trump hian lungoi lo na hanei chan pakhat awm boka karmasa Inrinni a khan mitang chua nunung berte hanron chuaka hengmi te hi Elisarabi kumsamnga pani mi te Levi kumsam thum palimi le Ohad Benami kumsamnga paruk mi te ania ti chuan heng Israel mi pathum hanron chua zalen awang hian Israel chuan Palestinian mitang za somriat le pathum han chua zalen bok ani President Donald Trump chuan US hian tunma tangin firfiak poltane na inrem siam na kan nei ngai lawa Israel civil mi poisailo mitlem te hanron chua le Palestinian mi dan bo chetu hanman za somriat pathum han chua hi thilin buk tok lo tak ani hatia hei baka hian Trump chuan mitang an ron chua pathum te hi an video footage te uluk takin kalowena hremna ti dudana nasatak le hrom tam tak tuara chungkara damaron chuak te hani ti khriata thlatam tak chung choi tur mu malan nei lo ti hachiang boka hetiang dan bo chenarap thak hi engtiang arai nge kathlir thai don ka khelawa Hamas firfiak polte khan engtika nge kan do thaina hi hatop don ti in thriam February ni sompanga tunkar Inrinni chun dar som panhi arik ma hian mi khren zongjong te Hamas ho hian an chua zalen vek lawani chuan chetnarap thak athleng ngai donani all hell is going to break out tati hei baka hian President Donald Trump chuan Gaza kirle hi Palestine mi puiten handu lo hatia Arab ramtenen in biak na kannaya in biak na kannai nuwa hian anram chunga Palestinian mi te laklu anram ti donani ti ansoyani hatia ti chuan Palestine ho te hian du than tur dang hanai phot chuan Gaza chuasan hi anduni hatia mun him joka chena tur kan pe theni chuan
eng tiklai point Palestine mi pui te hian Gaza chua san hi handu renga Gaza kirlele Gaza omri handu na chan hom chun chu kong dang han nei lo wangani in ben bel na turle khosak na mun tur dang han nei ni chuan Gaza kirle hi handu lawani hati tichon Gaza Palestine mi pui te Arab ram mun franga son chua hani huna Gaza thil thlen dan in thak danglam na chu halo thleng dona Gaza siam thatna le tundin le na turatan US chuan anei tuni na nei chungin a thok dona ni hati bok The Times of Israel in report an pek dan chuan Russia chuan US President Donald Trump Gaza siam that le na turatana ruam man na anei zongjong chu an pomani ti an puanga Kremlin chuan Nizan Khan US President Donald Trump Gaza Strip le achunga chengte mundanga son chua phota Gaza nei tu ni na nei chunga Gaza siam that le atum na hi kan poma mase thil tum dan le rom hana kim chang chu kan hak me kane hanti thil pakhat kan hreta ta na poimo tak mai chu hein dona wang hian Gaza chunga mun tam tak chu ti ram le ti chet vek ani towa ti chon rap trangrol poltele Middle East sa Muslim sa khobetu ram sang ta chuan he chet na thentir tu chu Israelania Israel hian amo phur turani tin han phuta Muslim le Arab world ta chuan Gaza thilti chet man hi Israel hian ape turani tin han phut bok ani heiwang hian lo thai loin US hi hain rolangai ta Muslim le Arab nation trangrol le Israel in dona lian tak achhualo na turin President Donald Trump hi US sin Gaza tungding le tura mo phuna jongjong la turin hain peyani ti haron puangta hani Donald Trump hian Gaza hi neilen trim adu wang hani lawa athurol pui athrian tha Israel kianga ading rengani ti lantir na le firfiak taka Israel lakachet na adau dalani ti lantir na hani bok ani masa hete chung hian Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan President Donald Trump Gaza chung changa thutluk na asiam le athupuan hi Turkey chuan adau dalani ti an soinon lea Israel in Gaza chena tam tak athlen hi aman hapeturani hati tichon Israel dau dal tur hian Muslim ramsang te Arab world te antrang rol vek doni ti President Donald Trump hian amuchiang emema chuwang chuan Gaza chungchanga hian US chu hain rolta Muslim le Arab world ta chuan Israel hi Byron mai po han hmel tolowa masa chu tiang chetna lian jok lo thleng thai chu dan hani thaina turin President Donald Trump chuan thutluk na hasiam ta in dona hi hachuaka Israel dauron hani chuan US hi handau tel don ti President Donald Trump lakatranga warning message threat tirna chiang tak atilan nani tin Lebanese media naharnet chuan han report bok ane tichon Arab nation ten thuchua han siam nule Turkey President Recep Tayyip Erdogan US President Donald Trump thil tum chungchang hi adau dalani ti asai nuwa Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Moscow hian Israel le Palestinian boina chungchanga hian state panhiteng kara hin rem naum theinana malak na chu thilngai poimo ber tur hani thu soin US President Donald Trump Gaza nei tu ni na nei chunga Gaza siam that le atum na hi han thlopem tia han zo na chu Peskov chuan an thlopani ti soilo ma sela Moscow chuan kan hnolawa chuti rol chuan engtiangin nge malak don ti hi rom mana chip chiar jok kan ngai changme kani hati heti lai hian Nizan Khan Israel Prime Minister office atangin Prime Minister thuchua hanon ti chuka Benjamin Netanyahu chuan Hamas ten an thren mek chungta jongjong nena Hamas sawin thuchua hanon siam chungchang hi hriat tirna kan petowa Israel chuan inram na thuthung hi kan za zomlo kan nei lowa an mi khren jongjong te chuazalen vek ani thaina turin Israel chuan Palestine mitang zatam tak kan chuazalen towa inram na thuthung ang hian Hamas ten mitang an thren te anron chuani chuan Israel in Palestine dan bo chatu kan man Israel tanin tang mek chu chuazalen hani zeldonani hati heti mek lai hian Egypt sarkar chuan February ni somni pasari hian emergency Arab summit an bot saidonani ti an puanga thil thar hlaum tak mai lo thleng chungchang hi soi ho hani donani hantia Gaza chungchanga Donald Trump rotna proposal hian mixingrel rungai tuana anghonga danang taka thir point chu thil dik ani lo boka Palestine mipuite tan atakin harsatna hei hian athen thai bokani hantia Hamas norna tana in biak na man ruemo Israel Saudi Arabia in kara
normalization deal nei theina turatan President Trump hian hunrem chang hazong ni in hariatani antiboka Middle East boruak khi athalo thar hle maya Arab ram tangrol polte hanin rol deu vek toa chu Israel tan hian thil thalo tak animeka Israel thawang hawin President Donald Trump hi haron trong chuaka mase rabram zongjong te hemi dodal tur hian in min hantum don ni in hariat ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza hian Palestine ramdin chu kando dala kandu lawani hatia Gaza tur hian Israel chuan malak na po anai theni ti halo sailang to boka Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Palestine mi puite an chenganga mase Israel sarkar thunun na hnuaya Gaza hi haumai thaitin halo sai to ani Israel thirna tang chuan Palestine hotan independent ta arawanin relna rampe kani chuan Israel tan Gaza hi hlom tak anile thaidona Hamas ho in tuai khremna mun anile dona chung thil chu thentir non Israel hian hadu to lo ane tichuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thusai chungchanga hian Saudi Arabia chuan thuchua hanon siamta Gaza chungchanga Benjamin Netanyahu thusai hi dan lawa thil ti na le Palestine mi puiten luatura iwenin thutluk na halo siam to bo chet na ni hantia chuwangin Saudi Arabia le Egypt te Arab nation te hian subject poimo tak kan nei ta Gaza kan una Palestinian telaka obbe na kalpui tumna lian takom ta le Palestine nampum pui ti boral thaina hial po thleng thai hi lo thai lowin kan ngai ven hangai ani tin Saudi Arabia chuan thuchua han siam bok ani tichuan tun tha February ni somni le pasaria hian emergency Arab summit chu nei hani ngai donin hariata he summit an nei chan ber tur po Gaza chungchang hi hani dona Israel US President Donald Trump te thutluk na chungchang hi lungrol takin hando daltlang thaidon emti po ngai tua soi ho hani don bok ane tichuan hetiang boruak om chhomek lai hian Hamas senior official Sami Habujuri chuan President Donald Trump an Inrinni ma mitang te chua zalen tura anor nale Hamas ho te hian han chua lo ni chuan akhrem nale thungrul na natak an mudon ani ti asoi hi aron changle ta President Trump hian inrem na haum ti kharang turania chu both party hale lam le lam Israel le Hamas ten hanza tur hani boka hei chau hi mitang te roi kirle thaina tur kongom chun ania trongkam huat thala tak tak le invauna hian lutna hanai lova thil tu boi tu chawani hati masa Israel sarkar chu Hamas ho chet dana hian hanlungoi thailawa voin chun khan kibus kisufim chuan Hamas firfiak polten kumsang ni somni pathum October ni saria kibbutz kisufim muna rong taka hanron chetrum khan slomo mansur kumsamret le paruk mi chu kitnapin Gaza lampanga an hruaya han mi hren jinga hatel veta hetianga Hamas hoten an hren meklai hian an thatani ti an pungzar hani The Times of Israel chuan slomo mansur hi engtin ngan tha engtika nge han tha engtin nge athiani ti hi an confirm thai tiro chu an thu chua hian han jiak langlawa mase mi thatak ani ziale Hamas hoten hetianga han thadringot mai hi anril ru anatak seta kibbutz history a haumreng to donani tin an thu chua hian an jiak langani antibok The Times of Israel chuan Mansur hi hostage release deal face khatna chunga hian Hamas hoten hanron chua zalen tur zingami nia mase somthum pathum hanron chua zalen tur zinga mi pariat chu nungdamin hanom tolawani ti soi haumbokani anti hetiang te noi hi hania Israel mi Hamas hoten an khren zingami nungdama hanron chua zalen lo tur hi hei ai hian hanla tamdai jok rin hania hei wang hian Israel sarkar thinurna nasatakin hei hian hati sosang mek bok ani tichon Gaza border atanga kilometer somruk vela Israel sipaiten buffer zone an siam chu Palestine mi puiten ron crossa Israel sipaite ronti boyan tuma heta hian Israel sipaite chuan warning shot nain silai van boruak lam hoin han kapuka mase hei hian Palestine mi puite chu not darlawin Israel sipaite lam hanron panjela wangin Israel hian an silai han metpuka Palestine mi puijingami pathumin nunna an chanani tin The Times of Israel chuan han report ani tichon Israel le Hezbollah firfiak polte inramna thutlung kha siam masak jok ania
Lebanon lama po hian Hezbollah firfiak pol telaka Israel chuan harsat na hanla tok deuh ranga heiwang hian Israel chuan IDF te innuk dok vektura hanti chu mun thren khata innuk dok lowin an innu do hun chung tur hi extend haloni towa masen extend hun chung po tuna hian a deadline hathleng le trap towa Channel 12 News chuan hetiang hini masela Israel chuan buffer zone te von him chunjom zel hani theina turin IDF te ramria anom na mun poimo big mun nga Israel chuan sipai te da chunjom zel turin thutluk na hasiamani hantia masa hei hi Israel marlam pang rambung thana Israel mi pui cheng te ven himna tan ti chau ania Hezbollah firfiak polte Israel bolna tan hian thil nok ani chuang lawani hantibok heti role hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President Donald Trump nena IDF te Lebanon border vela da chunjom zel chu thop turin hangena President Trump hian hei hi athop puitani in hriatani hantibok tichon Middle East boruak thalo tak mai hin mung chhomek le Arab trangrol pol ramsang trangtenena Israel in dona po chuak thut thei hani mek lai hian President Donald Trump hian athusoi hi aron zui nge handring boxia United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan Hamas ho chu an mi man te chua tura rom man na hom to sa zongjong chu chua zalen turin hangena Antonio Guterres hian mitang te an chua zalen lawani chuan Gaza in dona chuak le tur chu rap thak tak le lungai na sa tak thlen tu hani dona chu thil chu athlen lo na turin engtikong point kan pumpel hangayani hati media trend khatten US President Donald Trump hi hazukin rolawangin Middle East boruak hi nasataka in thak thlengin hadang lama aso sangta ni tin hanpua masa the Times of Israel chuan nikum kumtop lampanga tangkhan Hamas hotenena hinram na tura hian Israel chu atlom zoka hatan zelangaya mitang chua zalen hani thaina turin sarkar chu nasatakin mi puiten hannor boka firfiak pol telaka in phan hiam ngai lo Israel sarkar chu ain phan hiam zoka hatan taka wangin Hamas firfiak pol tele Arab nation ten nasatakin hanzuam phanin hriata tichon chu harsatna chu aron punlun chhauzela Israel daudal na halian tiela Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan President Thar Donald Trump laklu ani nuloka khan Israelin harsatna to chu hazwal zelani ti arkhila President Donald Trump chuan chumi chungchang soidun tur chuan Washington DC a lojin turin som na hapea Middle East boruak thalo le sosang takmai Israel doron tumang maya Arab trangrol polte hanin telkhomek lain President Donald Trump chuan o haron nei ta chawa chu Middle East sa boina lian tak in mungmek te me mia dan chani thaina tura amhalak na ni tin han report thung ani